Ko tahi ana ke te wāhi e rauhi atu ai te tini me te mano ki Tūranganui Ākiwa, hei rāhiri, hei pōhiri pei te huringa o te tau hou. He reo I ahu mai I te tai rāwhiti, koe nei a coast. Probably the most exciting thing is being at home to play, which is really, really cool. So I'm from Gisborne, so to come and do this here is really neat. Ko tō rātou tau tuarua tēnei ki te konohete nui o Waiohika. Engari he tuatahitanga ki runga I te atamira matua. We've got a bit of dub, but we also do a bit of funk and a bit of rock. It's our favourite band is sort of the Chili's. So we've sort of got this style and we've made dub with, we've merged it with dub and we've got this new sound. Toru tau te toko toru nei e waiata tahi ana. No te rātau ka whakaputaina tā rātau ko pai tuatahi, ana te motu hake hoki o tō rātau reo, ka whakapiri mai a Loop Records kia rātau. He's helped other bands along the way like Cora and the Black Seeds, and so it's our turn now. And Trinity Roots as well, so yeah, we're the next in line. Kei te rima karaka ka tūwhera ngā kēti ki te tini me te mano ka tai mai ki te konohete nei ki Waiohika mo te huringa o te tauhou. 9 o'clock is when we're on, which is a prime time for us, and we can't wait to just jam it out hard, man, as hard as we can, eh? Mai konei ka huri haere a Coast kia hau tō rātou rongo ki te motu whānui. Irina Smith, Te Karere.